Kum gajing bot dien halor ke kubor ke bangila pen I sepang gajing penjot jongka plastik ya ke mei mariang. Bat gajing bampat sange jongki patba ban penan kam daki plastik ki badang hapo ksispa arpo micron ke kenhun usulong mil ukurwa ke atiar kala persyang ban lum jingtip na ke office jongka Meghalaya State Pollution Control Board. Hakajingnya kendo bat uway naki officer ketika board uba SSM. Uba bat kum u environment engineer ula kubur bagi patba ki bakentup nadu ki nong di hadu ki nong thiet ru ki dang penan kam ya ke plastik ke bahpo sispa arpo micron bat pun sngoru bawat hadu menta ki plastik ki baju de black bat ki bam dan jingtep mano bala snai ki ru ki dang yat yobha hadu menta na kaliang kejongi na kaniga Meghalaya State Pollution Control Board ngim dan jikhen e kanu kejing wan ne kejing pendang kam jangka plastik ha kini kejelah kejongi. Dia bila mentip ke ai pada kapapet ya kini halor kini ya. Kini ke study hadu menta long kampan don deh kanu kejingwan kejing pendongkam ne kanu kejing berat ya kini ke plastik ha kejelah kejongi namar kumbangitip menta barok begini plastik kiwana syabar kanu kejingwan ciski kanu mar kumbalong kini ki illegal plastik ki bawan ru ki bon ba te hadu mentai nangi ngimpan dan kanu kejing ken nani kejing ya study ba benwat benia sepang kanu kejing pendongkam ke plastik hajilah te kan ya kamane jela jimo ke ai kumkino ki jat plastik ki bangi juga pendongkam ke jat plastik ke bondo ba pendongkam gini biong plastik carry bag ini plastik ba ngidali jing tit gitu ni jat plastik ba pendongkam hajilah jinglah di baro mara kibun bahagi jat plastik kan ki kat kum ka chemical name ke jongki idan lagi jong ndai ka ba bobondo hang ni kecing pendokam ke di plastik carry bag ba pendokam ke jela jongi tu ka jela ka penankam nam jadi ni ki plastik ki bla betha da ka sarkar ki ba sispa ko micron chalo kat kum ka tu ka notification ko mi na po ka Ministry of Environment Forest na po jong ka sarkar pedeng kalau petha syai ba nadu ku shitrik u Januari kini ladi ban pendongkam baik digi plastik ba sispa mau micron ba shalor ba ki ba syapo je kata shu de na kaliang ka jongi na kaliang ka Meghalaya State Pollution Control Board ngila ai ki lingba ki notice ngila ai lingba ki city ba per sepang kini ngila phar si department ki badai de ba ya kani ka jing mana juga sarkar ba amdei shu ban pendongkam ki plastik iba hapo sispa arpo micron ndai kumban shu angru kadang don kini ka jing pendongkam kini ka sispa arpo micron ha ka ba dunai kini aba mil i bon in dali tijing tit ngidang yo itu ka plastik yong kini plastik kwai ke jungi kini baru ngidai hapo ki sispa arpo micron Hakabaya day berkejingwan poi jongki plastik laka jela ke donjing dep kan nugi poi bat kumnu ki poi sepo ke jela na kaliang uniu officer ula ong ke board kumba kalong kam donjing ken nadu ke jing pendan kam ke jingwan ki plastik bat kum ru ke jing berat kadang long ka ba bah ban yangi ban pendu jat ya kini ki plastik ba sispa arpo micron namar ba kini ki manufacturers ki basna ya kini kamtami plastik yong kini ki bawan na syabar ka jelah ka jongi kini lalong illegal te ke be namar ba omdon ha jelah ki ban shnai kini pi te gawan ru nabar te ban trace nei gawan ru long ke be ingi namar ba ngila bit ba hayo ne hanun rukan itu ki jat plastik iba hapo kasis pa arpo micron kadang don bet hadu mentah Nolor kata ubah SIM ulayat hu, baka board haringkat ki office jong ki DC, ke district council, bat ka office ki hima, ki jupun long ya ka jinglet khanraya ki plastik, nakapor, syakapor. Na kalian ka jong office pollution, kini Meghalaya State Pollution Control Board, nilai le bon sien bah, ha ka jing ya trailang bat ka kasi Hills Autonomous District Council, bat ki na kalian jong ka district administration, ha ka ba ngili ban eye awareness paper kumsha nongston kumsha than riboy ha shillong ha yodu ojongi chapang kani ga jingmana jo kani ga plastik mo te niladon ki katuk aniru ki rates ki blale na po ka office jong ka district council apo ka jinya trailang bot ka u UCM
but nak office jungi haban nik khandra yakini lalap hiru yakini but yakini ki kon seize item la seize lot bala bu kapok ka jing pet jongka district council nama kadang ka jongka office jungi kita malip inspect but ki authorities bala dalap dai ka role ka debit ba nakaliang jongka administration ni district council ki don ya bor ban seize ya ka but ban shim kanono ka action ya kitu ki badi kum kene tinggal ajudan nak office jungi ladon ba pun sin lajulet dari gini gedi ka practice ka ba ngidong kamit ban let man kapor seizure nak office ka jongi ki officers ki jongi but ki officers na pokok district council ne bat ki district administration ya kini kitu bala syasis ki kerteng ki joki baro ila syasim dari na kali nga jongi gedi tang bangin ya ka ben enforce ya kani rule dari ban shim action pat ya kani kangat hapo ke district council but hapo ke district administration ni ban shim action ya kini ki ba pen bandi kulmari kini ki plastik ki bala syaban bala syamana pat ki badi bahapo sispa arpo micron benong ya kata benum don ba pendong kam nagali ang jungi ngile kat bala ka pertai borok ko mata ka face kani ka problem ba ka plastik ladon kata ka jingta shika dai ya ka imlang salang ka jongi kami kamari ang ka jongi te kani ketika kumbangin ong no ketika bengya ngidang haple man kasingi jinga tregi jungi ban pensung thu iki bri siaphang banum pendokam kum gini ki plastics namar ba kani lalong kum continuing process ma kum gi ong ba ni habit ban nile kat bala ban pensung thu ba ki bri ru indon ya kata awareness ba kani ketika ba kebomlong bat kala ban kata kami mari yang kejungi te bikin bri bikin ong binum pendokam syuk kalong nak bae had lada ngimla bengin stop ya ki illegal kini ki beri bonra illegally kini plastik te kalau ka jenjar bahaya ngipi ya bengin track ki beri ki ba de hayo ru kan kadau jadi tama ketika ongoing process ketika awareness bengin le mentah kan hakabaya daypat pat ka jingsyak ta ka Mei Mariang na kaliang unu engineer ulaong ningkong ngideban kenno yaladi namar hadu mentah ngidang bej kawai ke jingmut kata ban subrat pathar bej kini ke jing bon jing plastik kawai ba ka problem jungi ki brio nei ngai ha khamtam ni apo me khalia nei ni gadan kini ka culture bakiong ka throw away culture kamut ni bret pathar ni ginyut gi jungi ni bret pathar ya ki waste ki jungi pan ngim kuslai bat ngim kiong bet lalat naladi lalat nalayeng lasam yang bet sadon bet ban pun khut ya ka ni khen bet ba municipal kan sapun khut ne ginu nu ki bor jang sarkar ban sapun khut ndai kata ka sense of responsibility hangi kam don show te ka jingle ka jungi ba bangi ong kata ka throw away culture bangi subrat pathar ka baman kitu ki poi sekinala ki jungi apor baslap ka gara ti ki poi sinala te kadang bun kan yut kadang bun ki plastik ki lem no ki pen block ki pen sakut te ka jayu ka blok ka silai te ka jing khoj jing jong ka waru kami dan shu pi man kani ka baflat ka wam khra kami ye kimi ijabo so na dapat ki gibon nang tu gibon di cement bags ki dan ki plastik ki beri ba subrat untuk pathar namar gini nu ginyut jingi habret kai hapsong ai apa ka plastik te ka kata ba sibon ya kini ki di umbam ki jungi pi ka khra sirpiru gidap sata dah kinyut kata bah dia ya ke umbam di dan kebaan ya ke kendo ngibrat namar pitep ka plastik ka numput san spas nemru ka di por ka basimpor do bakan put telada kadang bon ke plastik hapong ki kendo buat ke jing pomput ke jongka kala man kata ru ya ke jing mi jing tung jing tak pi kata ke bon ke jing tak long ni koi ya ke kendo telada kita kendong ke jinjar ba ya jing tung jing tak rukin mi bad la gidang bon kum kita ki plastik ha ki di baru pi kan kata ha ya kini ki dok ha ki baim ki hapo ki wa ki ha ki wa ki jongi kita ki di bon ki jing ta bangi syam hapo ki ha kini ga hapo kasar ke jongi kini ki cement industries nai ya kini ki cement bags ku jongi kila ladong kamait ban register kwi ka portal jong ka Central Pollution Control Board kata bagi ong ka extended producers responsibility ke jong ki
Te long keniru kadika proses ke badang sedang mentah long kumno bangin tackle ya kadika problem of cement bags te kumbalong mata kini gi hapan register ngi haru ngi haptip no gajing mi jung kini gi bag su te kadang ya cakmat syapang kani kumno ban tackle de ban ongga concrete solution menta kumno ban tackle tengam ginang ya tang hajing ya keren but ginang try shushu nang ni menta usnam Shaman kut unius nem consider ka kumno ka plan ba ngin solve kini ka problem jong kini cement bags semang kumang i menta hakiwa bon bah kini cement bags dalam flood ki sakut tinggi ka problem jong kini cement bags kata bah ya ki umdi umbam bagi wa ki jongi maga kumakalong boro ubri usong ya kanyut hai haki cement bags maka kalong ka bagawi ka bas scam manda bu bakia kan unur kampat dari kejing lek kum taru kata bahapat ya kibri berat pathar kata kan kejing internet juga mai mariang kejungi internet ka sor kejungi pat giwa kejungi kan ya kata kadiga good suggestion ba PI de ngiru in habbo ya proposal namar ba ya kan ka study kan hab involve long ni hawat ya kibri kibala long syampang kan ka subject kumno bantib banya syapang ka jing pendong kam lani katno kini ki plastik i poi syaki jaka brenyut ki jongi kata ka study ka dongkam te kadiga good suggestion ba fi te ngin try hopefully ngila ban le kata ka study bangin tip banya bakan long ka jing sha yang ngiru ban tip katno ki plastik ki bami bat ki ba pendongkam bat ki ba poi syaki jaka brenyut ki jongi